Acara ini disponsori oleh Pemirsa nemonin Rahina Purnama Kasa Budak Leon Pang kemargiang upacara pendudusan agung ring Pura Luhur Candi Narmada Tanah Kilap Denpasar. Upacara puniki kepuput oleh 6 Sulingge. Anak Agung Aji Mangku Bajra Pinaka Mangku Alitan Pura Narmada Tanah Kilap Mawasang. Karya pendudusan agung puniki kemargiang risampun kacumpuin oleh pengempon pura. Pendudusan mewah piodalan kemargiang nyabran warsa. Menenin edan karya mewah nyejer kelaksanayan selami pitung rahina. Raris nemoning sanes cara pon pahang tanggal 16 Juli warsa kalih likur kemargiang nganyarin mewah memasar. Ida Betari Niang saha Ida Betari Sakti memasar kemargiang tigang rahina risampun pemargi Pujawali memasar mendaging tetuak Ida Betara ngicenin warunegraha majeng umat sane kemargiang antuk simbolis melarapan makta canang miwah jinah antuk umat pembahasan ringgo widangan pura. Mangkin kemargiang acara parikrama ingyan punika nganyaran kaping 3 riki ring Pura Luhur Candi Narmada. Jagi kelanturan makadi acara parikrama ingyan punika pedatangan. Nari sampun puput bali bos-bos pedatangan kemargiang, raris ngelantur ngemargiang sane kuastaning memasar puniki ring Pura Luhur Candi Narmada. Niki wantah tradisi riki ring Pura Luhur Candi Narmada ngemargiang memasar. Memasar kemargiang oleh Sutri mewah pemangku sane rauh antuk ngaturang pengebaktian ring Pura Luhur Candi Narmada Tanah Kilap pemendak sane rauh kauduhang mangga matu masang ring widangan pura. Dagangan sane kadol merupa hasil gumi sekadi selejak. Sedurung memasar kadurin antuk melaksanakan tabuhrah marupa tingkih pangi mewah nyuh ngangge taluh sane madue unteng Ida Betari mewah Ida Betari Sakti meliang-liang ring pemargi memasar ngecap Pikenuh makadi memasar punika ingyan punika memasar pada artinipun sekadi madolan. Nasira sane madolan enten jesios ring niskala Ida Betari Niang Sakti sane Ista Dewata riki ring Pura Luhur Candi Narmada Ida ngemargiang memadolan utawi memasar. Pikenohnya nih memasar puniki wantah Ida mapaica ring damuk-damuk Ida Betara mapica merta mapica sedana mangda presida damuk Ida taler pica kenak. Napi sane kadol punika nika satmaka Ida mau pica merta sedana ring damuk-damuk Ida sami. Anak Agung Aji Mangku Bajra ngawohin upacara nganyarin kapuput oleh kalih diri Sulingge inggih punika Ida Pedana Gede Raka Timbul saking Gria Timbul Intaran mewah Ida Gede Putra Sibang saking Gria Sibang Sanur. Suaran Kidung Suci tetabuhan mewah pedang-pedang sesolah wali sekadi rejang topeng wali taler katurang ring pemargi upacara sane kakawiten daweg galah pat sande kantos puput Hendra Bali TV.